gaka ngaburetera document nyende nacho cha county government. Document yetu ere 10 good years renewable by 5. Na tujaisha hiyo, haijaisha agreement yetu. Kwa hivyo ni 5 ya kwanza tumekunja na tunaanzia 5 ya pili. Kulingana na msi wa Nterigi no mubishi bawite morto jwao tikutunya mtu kiumbe mtajwawe kana mwingine jukutunywa ne mtu kiumbe kila kwenda ni umbabumba kurungama. Hii kama ni hii shamba imechukua muda mrefu sana. Kujeni hata kama ni point moja tu. Mtu wetu tuseme hapa ndio kwetu. Ama ni nini? Ni kweli. Ndio kutena aje kuja kuangaisha mtu akenda kutumira mrejwa. Kwa mrejwa jwa rigari jwa hapa tukutangukitia ona mrejwa kwa kwenda. Kana teroi. Lakini ndio na tutu kwa fashion mwenye na tutariku. Na teba tu tukarana file cha county. Yo makosa manene na ndenda kwa waziri tafadhali with immediate effect. Mimi nikiwa ndio mwakilishi wa hii Yaki West Ward. Hii shamba itolewe na ikae vile inafaa. Buthuru Mlioki, World TV, Mutrio Kangangi. Kwangina kuni ati arimi boyuri ni muthuro yo munene kuma Ntere chia Mwamba ibarianite na mobango yo thirikari yo tumira kithaka kio kia muradi jwa waki bwada makariba bawete bakabwithia maandamano ya manene aithira thirikari tirekana na munda yo bakienda damwe kwithiragia kwa mundene jwa mwitho yo nyambene nontu ino kithaka kia mwingi kire ya brato tariru mwandiki wetu wa Ndeto Marion Karugi. Hai bayu yo batiri yo na gwire antia a ndio atotomere yabio abatu katomete nambi toyote munda ya public konto kwekwa kuingia kwa public anaunda wera muithone ibete babwethie ndamu muithone na uko wetwa ura 1 kana ura 2 ni muthuro yo arimi bairi mbare ya Mwamba wa dini ya Katiu Igembe South baraba sumirite kureana na kiraba kwa ni thirikari ukulukira ministry ya Rui kwenda kuba mieri mbenere kenda bakanda mkua irimba bakwa barimete intobio kathumba kumaria batirwe ni bayuju na baka kinyamisi ndiye mwekoro mukuru wena miaka 70 na 6 na nteto na erimbare nero todo maithia arana betu nero todo maithia tololo twetu na totetejeria batwe ndamu ya kwa kono tololo twetu tothira tore aweta sukuru kwetegeria mwe tololo okero thame are wambia wakako inawe imunda ibesi na mbogo nakara kenda ura munda na wakarenge alba bwana nye to gore ngwa kare goma kato kaira nyaro na ibojo bana tore kikato nja to kwenja to kare matuo ko wenda to tera ndo batu kwengero ronda to ta ko virera kuona to tena inye to virete inya vai no koro barua ni bandamanite orengi mwakene jo 2017 kureana na kwenderia thirikari miunda yo no ntwiri na title deeds na barua kinyabakare wa mbeche yana batetikiria kumara batiro ni bajojobo na 2017 twarerengio kwa DC na twareria manto ya ndamwe are wananio kuma 2017 mwangeru are na manto ya retera kumboka rengere niko na imanto ya thirere kwa batu tote kwenda kwetwa tothia to oketha kwa we itarera kinyi itokethetwe na nato oketheru miunda ya to miunda inya ye na taito nira ndale kwa DC nenge kepinga bampe ya milioni yana dabera kinya milioni mana yele de kwenda gitomi de tala kayoyo kana kayoyo na kakayoyo igweta mbere ngona yunte mbecha ni kuorwa mongo na riu ni bakuromba mubunge wa John Paul Murigi na waziri wa Rui Eric Muga utonyero ntubu na atikethera thirikari etana mbere kwenda kubatha mieri mbeneri bakandamana kuromba kapisa ndini yete de mukuru kere muyumbe wetu no mwe ore ya ureretu na byakura bibi umiteko na mesa moa menesa baka beye bak tueta ndebetire antu babone kweli bila bibabelere te biumete munde neji nema na nekyo ke otoma ndemo kolo bela andabo ponde tutete kitia
tutebwethia maandamano yandwa turebwethia maandamano twetete kira tongeria beto mbere na ndisi na baubange kenda twetatu ba ndato sieto batuthikira Nkiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Naftali. Kungina kuni atia kariba keje Gembe South Rongorwa kundi kia sauti ya mwananchi baritete monijo orebeterete ndionga ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki irombarioni Kindiki kurikani Rais Ruto mawirane jawe kibo bakendo kinyanilwa kwa mirandi ya lami bakiwa barabara imdo kuichithirite chebanga ichekwa kaita kara ya Dennis Mogendi nowina maunia. Ibali gikundi ya sauti ya mwananchi ntoreni ya kiji akachio Igembe South bali ugibegitu munini wa Rais Kithure Kindiki akariunga ko Igembe na bakemo wataga ugeni ibakuromba ekinya aingi mawirane jale bekire bali na Rais Ruto kureo gwikira barabara mi bagirithia ukaria mira kuona thoko na kuthiria mathina jale yatwire ngwate mheshimiwa Your Excellency Honorable Kithure Kindiki ku Meru County nikenda tombo mwa mathina yetu yaratupitia watwe twe wananchi ba Igembe South. Kintu kya mbere mheshimiwa itokwenda at least njira yetu ekumathi weta ukilukira riaki antu amugori akikwa mheshimiwa Honorable John Paul Mwirigi ndionge Kithure Kindiki Deputy President of Kenya akaomba otuingiria kwa mbere kabisa ndene Meru tutweta tuna thina insecurity ara ng'ombe ciumbite kwithia cikiywa antu bagethia bakiorwa into bigethia bikiura no ntu bagwithia kutina ukabia bokwana kwa mbere kabisa itugwithia tukiromba Deputy Kithure Kindiki agiomba ukinya tura ya Igembe ombe kwa elia uturo bwa bonka mwananchi wa Igembe utegemea to sana yethera yemira aswa Meru County Igembe South Igembe Central Igembe North twethera tutegemea mira sana mheshimiwa wa deputy itokuromba na iteyo kinene sana tokiwa ki anene betu MPs bande bawatanirite itobo tumake deputy to ntuko uye kinya bokare nwende botoretera report yekwana gutunga Igembe campus na Mount Jangi kwena campus ekego campus yana baba inge tomba kwethia tutegemea asiai baba tu siomba kwendiana kuraya to kwegea akiyandene Igembe campus akiyandene Igembe akaomba kwithira akishughulikia Igembe campus yombe kungazetwa na yombe kwa mbesi yasi kuendeka yasi bikuendeka na yombe kwa walimu kenda yomba kwithira itangwe asia ibantu yeto Igembe bombe kwithira baki benefit. Dennis Mugendi, Weru TV, ntoreni akiji wandini akachio Igembe South County ya Meru. Achiari skuru na yari achukai bakinyeti obisine tia TSC badhiatene na nabo barabati dhirite be skuru kwantukwe kuminende skuru ya ingirwe nyuma ya achiari kuidhukira skuru tariki 30 chia mweri muthiru aretheta rio arirani nene rithirite kwebelwa kwa mwarimu munene Juan Mucheina urabaithirite bakiolota no lwamiri bodho kumati Mugambi na kinyite ake skuru na kwithira akiaraniria na Chiariba. Nyuma ya kuandamana kiumia kithiru bakiendaga mwarimu munene wa Chuka Ngaos Joan Mucheina kuthamua aciari na aitwa ba cukuru ino ya Chuka Ngaos muthenya we mundhiru kiriga chaitire ibachokere kibarwa gigikaire. Tunasikia kwamba Mucheina akona makateos kila mahali kaunti hii. Ndio maana hatusikizu kama wazazi. Lakini tunataka kusema wa leo tumewajua. Na after Mucheina tunawaendea. Mucheina Demand ya kwanza watoto warudi shule leo. Na watoto wanarudi shule leo. Demand ya pili, kwa nini wametunyamazia? Kuringana na aciari baba bandamanite mwanko bichini ya kithomo ya Chukegamba ng'ombe bariuga Mucheina nwathire. Parents are agitated
all the parents, I believe, we are in the same cause. We want our students back to school. We want them to learn. But now, Bona DCC, I can assure you of this. If these parents get that copy of the minutes, bakuthungira obichini cha kithomo mwerekithia wa kithomo kaunti ya Tharaka Nithi wa TSC aratangacha mwalimu Muchina atari obichini ya mwalimu munene wa Chuka Girls na kwogu munini wake mwalimu Gitonga no kethirwa arugamirite cukuru ino mwanka gutairio. Concerning the issues you had, as TSC we have we've given our deputy in charge of administration, Madam Gitonga, and opportunity to start in charge. And we are saying that she is now in charge. Mwena bubwarungamiri kithomo bataomba kuruta barua ya kuonaniria umata uma Muchina atire cukuru ni eno kairi. Mrs. Gitonga, the deputy principal Chuka Girls, will be taking over as acting principal. That's all we want. That's all we want. Muthia aciari baba bagutirimithania biongo baracokaniria na gwitiganiria ana bao kabacoke cukuru bantu akuthi na mbere gukara michi akuthi na mbere na kithomo. That Mrs. Gitonga, the current deputy principal in charge of administration, is now in charge of Chuka Girls. We have asked for written confirmation to that effect, lakini tumeambiwa for purposes of being on the safe side because of data protection issues hatuwezi pewa barua yake, but a communication will be done to us in form of a memo to show that Mrs. Gitonga is the person who is in charge of Chuka Girls. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Akariba Gankumbu wa dini ya Kithiti gane West Bible ithiritie ndarasa bebo bongwa nyuma ya kiraba kwithira bakiathira ni utianilwa ni mubunge wa John Mutunga bariathira wa gibondarasa inje iburingithitie bunene ukamatine nyoge ndi kenda kwithira bekinyanilia motungata yetumi ya buratu kwathirwe mwandiki wetu wa Ndeto John Diga. Bamwe bakari kumantere cha methene gicigo bunge atigane West na barana wati mbaruwa Felice Tibirire urarari murungamiri wa makombe mathirikari indenga tuntugo chiro rwithirikari Kenya Kwanza ibona nite kuria kibonero kono nto bathirikari no bakiwa berera rengatirwe no tie mumirorero gitikwa miru bekara bakingatagwo gwa nto bange bake waite batu twigaraka twikithageni amiro nto thirikari ne konda tumi support lakini buraba tubwithiria amiro tuteko wirwibuo no nto abunge babe to nyabongwa iba mamete girazi no ndote wa letera Felice Tibirire ote wa muthetera kuma ko butwa ngwine na ikona ni amero baingi babuti sana baingi muno o anto 10 na ote wa chenjwe gero mumero ngi ko etekera gira Felice igiretire embu ende batu atokuria gethera embu kithia ne omero ndi ko kioria kwenda kuria kimwe kithirikari ya William Samuel Ruto na Professor Kithure Kindiki batu tororia ri Mheshimiwa Felice Tibirire na itorogete kya kurwamira nchuku cha thirikari na tukona akuritwo kithia kathuki muno kana atathuthe ke ngwira yagirite kibo kaba tumenente ati akithia batiko antu batigania ngwiri kabarere kwa payment kana bembe untu eteki kwembu iro tukuria thirikari Kithure Kindiki na Samuel Ruto ibo tura to support ne ata to aba support na bado mero kaba otuenga na otura abo thirikari oturongo tuwe tamu bado to banta muntu narengire ura to awete narendi barombete mutongere wa Nthunwe William Samuel Ruto amara munini wake Professor Kithure Kindiki utigiri bakuthuganira maire bacoke birite ni kuna wa kwithura tugu bari ta meru bakathugania bunge rere na chogwe ngwene kitha thirikari ne kwenda to support 2027 na batwe this time round kabo abu turevire na to twamwa itekia muyumbo mwekoro botara ndo mbabwe ndekere no kuwe chamani wa yumbe ba mero ngore koko rita mero bakirita mwaka thai amero ibariti amero ekomi no re kwa repuleso na amero bau batwe kato kwenda kuwa kethe ibo kwenda botha tutetaniria babwe batu turende kwa kwenda babwe na tukinya barabara enge uri amero mbere tutulia Felice Tibirire no mwanka chogwe arari la si hivyo
tuchwiro mumero unge atonyekanya ne karaka Felicity na nyaba iko batio mwenda batio Felicity kilote berere to no etano fresh tano fresh reporter ndo chaweru kumantere chemia thene gishko bunge tigane West mbeta wa John Ndhiga. Iboya John Ndhiga na iboya mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogokani ni nduto chokera nura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na uraga itenekano mutongeri wa kiama kia DCP ura withulete atibatina haraka yotomeri oraba ketha bakiyeka kiochwa itekio Rais rutere ne ruregani na thirikari nyuma kaitati kuraya ugeta kuraya na barana watimba Lisha Milk ni rionka eria rina inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Ungetaka kuwa na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye this Valentine? Karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari. Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangaza wa mishumaa. Kisimani Eco Resort and Spa ni mahali kila wakati imeandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi piga simu 0742205295 au 0733570530 ama tutembelee tovuti yetu www.kisimaniresort.com. Inaori tagainya ya ontuko gogo kuria kimwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku. Lisha Milk ni rionka eria rina inya, eria riri theru, erigo kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu minuru ya Meru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka eria rina inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra.
kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthigo jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwanyirwa turarura kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Vamos nene. Nende kama nene. Yes, ndio wewe nyambi gendo bana. Karibu kiti. Hata nini? Yes sir. Ukumenyiria ate go wetulonkaze ona ndeze. Mbie wende. Baro maya wewe chokebe. Onde. Chivo. Atobeto. Ndio buru mwingima ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabulera na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Gakwato geni orengi na nkatho cia mwanya nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu atuchokere na kariba nkumbu wa dini ya Kithiti West baraba ibwithiretie ndarasa baibobongwa nyuma ya kiraba kwathira nuteanilwo ni mubunge wa John Mutunga baria thira wa gibondarasa inje buringithitie bunene okamati na inyoge ndibo kendo kinyela motungata yetu John Thiga ratumenyethie cio akariba kumanteri cha kitheo giciko bunge atigana West na muno bara batumagira ndagacayaga nkumbo bara bethire to bena muthuro munene nontu bakwa baba bakarutha babanga kwithondekera ndagaceno bari bongwa inde mukabona rieto Frederick Mugambi no mo bara bakomerere matagiti kia mubunge giciko bunge weke atigana West na igitwekiriro na kiao kio nomba kwa kibatethire waka ndagaceno Murungu atuma mweshimiwa na mwete mweshimiwa na Murungu amutumira Mugambi ya atungeria kiao engwa airutaneri yao engwa na mpia cia mubuko irare ya na family yawe na roya rwawe ndithino aturetere into bibionde biri yao kadamia ikologete onto batu byo tweregaira okeliara ketheo ara kinya irio na ngabi kinyao pie kwande pika matwarenge nonto bagweta bite kinyago na bedete chukura to agamatao titora to ana babalai kwa kinyaka na kaguara wagoyo gagira mongo wakelia nonto twibura abore ngo kiagura mburi nyenene yera wirete hawo ndibuko na burako gari no gagweko bogari ana beto tuturite tunakia rwero na miongo tu akoroginya na bara baita rugire cukuru inde ntuko bara baita tha 11 no mwanka twengeria na bara tuyeto baunie rwero no ntu batomba kuna ndweira muntu no akua na akithithakia no ntu batu tutere ya muromo
turi ya maendeleo mwanka thai batu ginya ciere baya batu aturekete kurainya twana no totote ona ugelera twetete maternity batu kuntwende kona mochiari autanya kana gake na uno ntoba kwethira ate na ugeleria kana kau ageta kwa kutharimo na utweta kutharimiro ende itwaro ametinya kura twana lakini mwanka thai mwesimiwa weto no totwe mweta mwesimiwa Mugambi na indaktari mwanka thai twana tweto tweto ora tora murungu atutharimite atue ukologera ndara chereko inya ora kware kana ora kuwa amwira na mwira tore batu ankomba torami twamurita aramwe no bebumirite kumeneria bamwe ba anthu wa maendeleo barakuwa tayari bambirite kwa ruritho na bambire kuranga kinya karabati imwe ira batethetio na chicha wa kandaga cheno tuwe kethira ni musiasa atumanite karabati kaurawa kana kethira ni muntu na nkoro yeke wengo athwanite kura karabati katukauga kirundu kiu gitetia trombeto tetio kiri antu baingi muno ende ntuko engai iri ukinya aratuma mwesimi wa witwa muga na muga ikuya kwagara ya bura ngai auriria nombe utethia na Baisiraeli handaundi arekirwa thiro arekirwa ndiro utethia na Baisiraeli kwi muntu umwe aregire araura karabati na tutekua bobo ebo ngai ya mutharima ni anthu barabaru ya maendeleo ngai kwenda kwira tiania ntona mwesimi wa kuromba akuwa ikwa mbunge na intobiawe indaga chaba kuwekera ari kinyamara kinene kiri maketha mao kinya thokoni kana kinya ana kuringana bathiete cukuru na rende bakona mukabo uyu bakuwa mantu makubona bakathi na mbere bwega into atoma twana twetu na into bieto biomba kuna rwerwa rutwete thina tu ya wekira maiga tukare o muthura loi tutethia tuthukitie mwana oro timenya kinya ndena nkumenya mbunge ari onthe nkumana daga bwithia bwana batu aratorerua ari bira biene sima loitiania tembia imaendeleo tweke inga imbere ruare motano atumira ngiriji awe mana batu atore antoyana tokia kwa wangirie komire inaje tokinyethia lakini maendeleo ya iya generation yambegererie to forever na thubunge baruare batiania baba kuromba kambo era bira bia totethia kato ya maendeleo tureka kuyana empty promises which leads to nowhere. Kiripota ndo cha weru kumantele chaka nkumbo kedho gishiko bunge atigana West mbeta wa John Ndhiga. Kongina kune ati ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na Oranende niwe mutongere wa kiama kia DCP na uwete batina haraka ya kuithulano kaburukia tigitio chwa urais rungura ngwataniro ya areani na thirikari na inyileti atongeria baraba erutero regani ibekete oromwe na batira bakwithira bake watanire bokenda kumbo kidana na rais Ruto ithurano ne bia 2027 Caleb Mutembe no wina riboti Akiri mucemanio na andiki nteto mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ariritie buria kwarite na mpara area iri Northern Kenya na mathina kathumba maria aikari bagukurukira. When one region suffers, the whole nation feels the pain. When one child goes hungry, it diminishes us all. This is why we must rise together under the simple but powerful call of Kenyans for Kenya. A reminder that our strength has never been in division, but in unity, compassion, and collective responsibility. Kenya is now facing a deepening drought and food security crisis that warrants urgent national attention. Ariuga thirikari iri kumakira antu ni batirie gwaka dam na kunenkanira kigina gia gutethia kirugwati bwa mpui kagita kario. Before a drought reaches the emergency phase, a responsible leadership does preparedness. With 3 failed rain seasons, what was expected? Building of water ponds, dams, and allocation of emergency funds in time to those in need. In a meeting yesterday, the government, in a typical knee-jerk reaction, allocated 4 billion Kenya shillings to 23 ASAL counties. This translates to approximately 173 million per county, allocated to 3.3 million Kenyans who are affected. This translates to 1,200 Kenya shillings per person. These funds are way below the minimum food basket recommended by the United Nations to approximately Kenya shillings 2,700 per person in the rural areas.
ni akumeneria thirikari ni mbeca iria njurite kiri rwangi rwa SHA na ingi iria itumikite buria gutiagirite. In an expose recently, the Office of the Deputy President spent 338 million on private jets, chartered airplanes and choppers. Aden Duale's SHA business lost 11 billion Kenya shillings. This government does not take human life seriously. For a young man in Kenya, if they are not killing you in the streets, they are tear gassing you in church or killing you with thirst and hunger in the north. Ni akumeneria atongeria ba Northern Kenya ni kiria akuga ni gutiganiria aikari. The leaders of Northern Kenya who cannot account for Kenya shillings 1 trillion since devolution in 2013 are quiet and enjoying luxury in Nairobi as their people in the north continue to suffer from hunger and anguish. The people of Northern Kenya are Kenyans. Kale Mutembei, Wero TV. University ya Meru na ya Tharaka Nithi bekirite kirore witikaniria ati kuona thirikari kenda waka ikarobia utaalamu bwa engineering boni kenda kuringa jeki yaritwa bara barumirite kithomo ki utiere bakwato menyobwa itumi. Anthony Kathenya enandeto itariria. University nene ya Meru ndia Vice Chancellor Professor Romana Sodiambo na ile ya Tharaka ndia Vice Chancellor Professor Peter Moriongi muthenyo mdila alimoja University inge 19 ile jekirite saini baro ya rutingo gina thirikari na kumba kwithire kiona mbesa kile muradu wa thirikari nene wa wakiboi tu biothomithania bwa mathomo ma STEM ilo mathomo ma science technology na mathabu. HEST Phase 2 is a flagship government investment in the transformation of science, technology, engineering, and mathematics, STEM, education within our universities. And it is critical right now because of the new system that we brought into place, the competency-based education system. Kumani na mradi ojo, University ya Meru Science and Technology, ikethurege akasente electrical and electronic engineering. Signing a document that an agreement that is going to be used to establish a center of excellence of electrical and electronic engineering in Meru, one of its kind in East and Central Africa. To have this opportunity, and by the way, to have base nyingi muno to have million magana manana ma 75 magana manana ma 75 million iria tugutuma institution yo na ikethwe na laboratories either in a staff rooms igakorwo ina very strong equipments of engineering. University ya Tharaka nayo kumana na mukataba ojo ikethirwe kinene ya science institution amwe na wakibwa laboratory njeru ja electrical and electronic engineering. So through that project, Tharaka University is going to get funding for 3 things. Number 1, a realignment kwenye ombatu eneo yitawa institution na Tharaka University kwa weka line kenda imba wa accommodate many laboratories. Number 2, we are also now going to build close to 7 laboratories kenda to enable to offer courses in electrical na electronics engineering. Wakibwa center ino kire university ino gukija kagita kala thirikari kwibangania kwa mukila rutwa bambele ba university ndia mubango wa CB mwaka ngirije na 29 atongerie baba ba university ino liba kiuragia Meru kujuke kanya na gutiyera no jeliko gwakwa bakethiro beba mbere kujuke twanya kili skuru ino. TS and the CS have told us that we have to prepare for the students that will come in 2029. The other day I also visited the Commission for University Education and the Barola program, which our universities must do because we must prepare for 29. There's no shortcut. So I know universities will be what? Will be ready. I'd like to invite our people,
the people from the Mount Kenya region, the people from the whole country, to take advantage of this state-of-the-art center of excellence, which is very, very useful. Proud here and Meru, na Kenya at large, the public, to come to Meru and join this institution. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Senator Moses Kajwang netithitie na mbere gikaro kia rware gia kamiti ya kuthuya utumiri bwa mbeca cia muingi inya nyuma ya COG kwenga magavana ukinya mbere ya kamiti entuku yegoro ibayukite kanya kuriana na ugie bwa magavana ati kamiti ni beta kiambukumo bakiolota bamwe ba magavana kuria obetikarira batumirwa barua cio beto cho kia bioria biaitomi ini nkuthuranirite riboti. Senator Moses Kajwang na tongerete gikaro kia rware gia kamiti ya kuthuya utumiri bwa mbeca cia muingi inya nyuma ya kanjo ya magavana kwenga magavana ukinya mbere ya kamiti entuku yegoro ibayukite kanya kuriana na ugie bwa magavana ati kamiti ni beta kiambukumo bakiolota bamwe ba magavana kuria obetikarira batumirwa barua cio beta uchokia bioria bietomi. If you come here with embarrassing records, we will embarrass you. If you come here with embarrassing responses, we will embarrass you. If your audit reports are an embarrassment indicative of theft, we will not bembeleza you. If your physical appearance is an embarrassment, we will embarrass you. Kukataa kufika mbele ya kamati hii ni ukiukaji wa sheria. Na kamati inaweza kuchukua hatua hiyo. Kwa hiyo si jambo zuri kukataa kufika mbele ya kamati hii ya Senate. Ikiwa imekuita na wewe ni governor na wewe ndio mnatumia yale mapeni ama unatumia pesa zinazokuja katika mikono yako kama governor. The Senate is ready and willing to work and improve relationships with the leadership of the counties that now sits together as a Council of Governors. But we are concerned that the Council of Governors is becoming a gossip club and that the Council of Governors is becoming a trade union to defend impunity. We will not avail ourselves as a Senate to discuss gossip. Kanjo ya magavana iloamite na mulo moyo bakiwa batetikiria kwenderwa bwa baetariria ungumania burabu kuringanithwa na mukaririete o committee. Some of those senators, I know they're aspiring to be governors, so they want to fundraise for their war chest. But for us, we are very clear, we have evidence, and we'll be ready to table before the leadership of the Senate so that we have proper oversight, which is done with integrity and decorum. Governor Babari wabatechenche mulo moyo na beno koye bwakwana na ati bakinyagie komiti wona bachemania na speaker wa Senate. Tungetaka tuseme hivi, tuna ushahidi wa kutosha. Na isiwe kwamba kuna mtu ambaye anafikiria atatutisha sisi. Sisi pia tumechaguliwa na wananchi na tunatenda kazi. You go for a meeting that is supposed to start at 10 o'clock. First they call you early and they take you to the office and try to negotiate with you. Is there any pre-requirement that I have to go to the office of the chair of the committee first before I attend my meeting? Of course not. We are supposed to meet in the committee room, and the standing order number 209 of the Senate is very clear. 30 minutes after the commencement or the hour of commencement of the meeting, if the quorum is not achieved, then that meeting stands adjourned. I've already written to the Speaker. Let him convene the meeting soon as possible to address the issues we have raised. And if our issues are raised, we'll continue to appear. So the ball is in the court of Senate. Ibwana ntubako na kanyaga kuwatana batu kiendeto chietu cha 1:30 na jire kinyanireti wona chiringa boye ya 3:30 onbeto awini wa kinyeru na muona nilewetu amadhidhi otukobwerware imorin kremi yangu tie weche mani ni mobango ya tudhonkome yurayo kuwejera ntuko chionde kwambiriria ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Jumaa thainya mwanka thamwa jokireterwa imunene wa Kagui.
ntakwambiria nja twejire kuonania na Jamiru nandi ni ketha mea tumurume nandi tiko bati gwete ni na ukana na te otigwendi kana weka ari ngugine ainje rumena na tumbo mitini yogu njenjeru tumbo bwana mweko na yo choka wita kubali okay so maybe mweko no kumomirwa hizi ni ali okay amete Kiangwa Kiangwa na ndi no gukoria ndi atuma ebindi botigona wana aja mimbi kwithirwa ugongo kweko kuthiro rinde we mimbi na ringo kine aina kago kawe naja waso tu kidogo so na ndi tari resi kulilocate na into gwango indeje nyanyi ntingiro ntumba gwetania nja uno ntwa aina kago kawe naja na ndi bukare no to mutegemea ya mtumuro menyeke kwa na kabiashara kile na otibonga nili kewe ginya yao kwa wasemea mtu utungo mbagozizia lande wende na swaswara kidogo inde tanga swaswara kidogo to nyelo angategemea kwe ngela wangiola yenyande nale na kadharinya ni kiungo dhizia utakaibike ninga nkali kambiki angoli so kanjanje nekagwa nandi meno mongo ambiri guchwa ale ungi ugaitira ngunya kidano kwa sopa na pale so maybe ngogeje witantu ko chena ndi no tulene gugurika iliko litada hizi ne ate ejejire kumira bandai ngotigwa twakarire no cheta ikariu na ikija kulo ni gwikira ngugi eku no monka atumwekanya no turari mantu jeki ngugi ya mortician kana mortuary attendant okuigwa ria mbiriria mjengone ngugi mjengo ya dirara kimuthiene kanyi kejire kebisha on dituka ngugi ya mortuary na uga no tubodera kurukirite jondema nyimemieri ire atina ngugi ona gatonye kwageria athithia ntukuithe to ire interview na muthiene munene aramwira atiri endelea na ngugi thaici etara miaka 12 miaka 13 miaka 15 hari ngugine ici tucokerete nimekagita gatikuraja na nyuma nteto na njira inkwi nawe Maureen Kinya Classic.